So guys bantu mukurikiye iyi channel ngiye kuba nabereka buryo ki tubona aba followers kuri TikTok zacu bitakugoye cyane. Urajya muri Play Store yawe usacinge, ujye muri search ubashe kuba wasacingamo app bita Tikiyo. Yes, muri kubibona Tikiyo. Urajya muri app yawe usacingamo Tikiyo, hanyuma uyidownloadinge nk'ibisanzwe. So muri kuyibona twe nuko dusanzwe tuyifite. Uko dusanzwe tuyifite turakora open. Iyi app Tikiyo izagufasha gushaka icyo bita aba followers kuri TikTok yawe bitakugoye. So ngiye kubera nyifite ndakora open. Mbanze nsubire inyuma mbereke gatoya. Uraza ukayinjiramo nk'ibisanzwe. Urya hano hari enter your TikTok username. Urajya hano hari username, wandikemo username ukoresha. Iyanjye ni Flagin. So turinjira hano muri username, yandikemo iyanjye ni Flagi 5000. Yes, hano rero hariho icyo bita amakoyini 24. Uko buri followinze uraza hano hasi, hasi hari follow and get 3 coin. Muri kuhabona buri ko ufollowinze umuntu ubona amakoyini 3. So amakoyini yemerewe guhinduramo aba followers agomba kuba ageze kuri 30. So ngiye ngeze kuri 24 muri kuyabona. So reka nze nyahindure nyagomeze nyashake tugere kuri 30 turebe ko followers bacu tubabona. Uraza ugakora follow and get 3 coin. Gatukora kuri follow, subira inyuma, mfite amakoyini 24 followinze, ndahita 27. Nongere nkore follow and get 3 coin. Nawe nze mu following. So guys, ibintu birakora tubikoreshe turebe. So muri kubona ko amakoyini 30 nayagejejemo. Noneho reka nse nusubire inyuma njye kuri TikTok yanjye mbereke aba followers mfite. TikTok yanjye mbereke aba followers bariho. Mfite aba followers 131. So aba followers 131 tugiye kongeraho abandi dukoresheje ariya makoyini yacu. Twara ko ta followers
na 31. Urabona ko mfite aba followers 131. Tugiye kujya kuri tikiyo yacu turebe ko uno mubare uraza kwiyongera. Shumi yanjye ibintu birakora ubikurikiranye neza. Uri kubona ko TikTok yanjye iri aba followers 131. So guys, tugiye kujya kuri turaza tugaruke kuri ya app yacu tikiyo nk'ibisanzwe. Twagize amakoini 30 niyo yemerewe kuvaho. Uraza ugahita ufungura ahantu handitse booster hejuru mu nguni. Aka kantu uraza ukagafokoraho bakakwereka ijambo exchange. Uri kubibona ijambo exchange. Ninza nkakanda kuri exchange, ya makoini yanjye aragenda ampa aba followers. So ibintu birakora, barakwereka pending. Aba followers babaye 10. Ndi bakwereka pending 11. Aba followers bari kujya biyongeramo bireba ngaba. Aba followers babaye 12. Muri kubona handitse pending. So twavuye kuri account yacu hariho aba followers bagera kuri 131. Hano mfiteho 12 bagiye kwiyongera kubo nari mfite. So guys, ibintu birakora cyane bisaba kudacika intege. Birakora. Aba followers babaye 12. Turagaruka twinjire kuri TikTok yacu. TikTok yacu uri kubona ko hiyongereyeho aba followers 4. Bari na 31 none babaye 135. Aba nabo mbonye muri aya masegonda twatirimo dukora ibi bintu. So guys, niba ushaka kubona aba followers, ibi bintu birakora. Aba followers bariyongera uko ubishaka. Ushobora kuba washiritse ubute ukagura amakoini kuri app yacu bita tikiyo. So guys, niba wabonye ino video igushimishije, kora subscribe kuri iyi YouTube yacu, uzajya ubasha kubona ibindi bintu byiza biryoshye birenze ibi ngibi. So guys, ubona ko mfite aba followers 12 bashyashya, ariko 5 bo bamaze kugeraho. So guys, ibi bintu birakora. Mbibutsa yuko iyi booster yemerewe gufunguka ufite aba followers amakoini 30. Iyi boosters nibwo yemerewe gufunguka igihe ufite amakoini 30. Uhita uza ugafungura booster yawe ugakora icyo bita exchange naberetse, ugatangira kubona aba followers. So guys, wakoze kureba iyi video, kanda kuri subscribe wimanukire utange na comment na like. So